Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketno at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras yamin, papagayam, sakmay na, shout out, kada kayamin na naayat, amang tartarabay, iti drama tayo nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Pagyamanan mi amin, asuport tayo gagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, anapauluan. Siyak mamay. Dito'y drama tayo. O, naidaytan kaka. Palito, mabalkon! Ay, Wayne, sumarunuak! Papanamanan. Ingka man mangisalan. Ay, normal na ita baka masapol ang makikooperate kami mo't lalaki Tanong saan? Awan lalaki ang mapan mangisala kadag iti baba iti salaan. Sika laang ayat ti lalaki. Nagaduda pa'y mat. Oray saan ka amapan agtuloy lat tatisala. Ay, kababain mo't abakait. No saklang ti awan. Kanayon nakasta. Obligasyon mo ayat ti mapan mangisala kadag iti babae. Kaslakastan Langgong. Nagkunang obligasyon mo. Ay, di ka man manaktak, Christina. Kababain, no saan nakamapan. Kat namnamain na ti kaadak ijay. Kanayon mutlaangan dayta. Amapan ka mangisalsala ka nagiti babalasang. Dayta latan tararamidam. Kay kayak mula unay laglag. Unay daytang kaka. Masurunak unay kinitatang yaw. Kaslaawan anak na babae. Apay ayaman na nanang. Napanmanan na kisala. Sika kumaati mapan mangisala ka nagiti babalasang. Tas sika tibaro saan kat nga isaw alaklakayan. Agbibisin ni tatang yaw. Agimun kay samot nanang. Ay saan? Agam masurunak launay tikas ta nga ramid ti may sa alakay. Nagalas. Apan mangsiksikat kadagiti babae. Gangganasin na ti mapan mang tsan-tsansing iti sikat kada ima dagiti babae. Oo, makita yun nanang. Agim-imon kayo kung nagtumay. Sika mamat, ti mapan umap-apros iti babae ti salaan. No niya mo tirik na ti asawam? Ni nanang mat, amuyo mat ngawan pa'y asawa. Uno saan? Sika ti babae ang mapan agpapa-apros kadagiti lalaki iti salaan. Kanawidan mo't na dyan nanang. Normal lang agsasala ng iti babae kan lalaki. Normal nga taday ta kinitatang yaw? Una nang. Normal lang data. Una data. Nagganas ti agsala niya, Carlito. Ay, uwan mo't abakay. Kunak to pa ikat. Nagganas ti umapros iti sikat ti babayan niya. Nang runa pa'y no sikat ti balasang. Sa bali man daytan bakay. Ay, agtal na ka man, Carlito.
Sige, agpapas ka mapan mangisalsalay ti babae. Ha? Nasapa ka unay ang nag-aawid. Alas 11 laeng iti rabi Ha? Unay daytan ka. Pinalpas mo kumapay ti panagsasala. Dapay mo latukar. Awan na. Alas 2 ton iti parbangon numalpas ti panagsasala. Ay, agsubli ka pa'y nga rod, Ay, awan na. Nabanog ako na bakay makaturog ako. Medyo naisyan mi pa'y ijay. Nagsaya atan abiyag. Naginom kayaw. Kalpasan na. Nangisala kayaw kadagiti babae ngagkakalapsat. Nagganasaan niya. Katuan Anya nga mit na kitang ibagbagam, Christina. Agsubli kay ti salaan. San pa analpas? Aguma ka? Ay unay daytan ka. Makapasuron. Adamanan agpabuda. Apay ngay ang masuron kayo, nanang? Day tala ti sipsiputan ti amayaw. Ha? Uray kita, isumanan ti kuto-kuto iti salunan. Isu ti dadaulo, ang mapan mangisala. Agim-imon kayon samot, nanang. Sika mamatad asawa na ununubyo na. Kalpasan na, tila rak-rak pun na dita babae akasala. Normal day ta, nanang. Nungay siyakmat, ti mapan agparakip dita. Ha? Nanang? Normal ka day. Saan anormal para iti bakit, nanang? Apay, anya tinagdumaan ti bakit ken lakay. Agpadalang day ta. No naalas akitaan ti bakit, amapan agsala-sala dita. Naalas mo't akitaan ti lakay. Ni nanang mo't, lalaki ni tatang, awan ti mapukaw ken kuana. Nala, tandaan day ta anak ko nam Gemma. Into naddan tumot asawam, ket saan alumangan iti salaan, di kan tumot agririri Daytay pindaan na amin na babae nga isala. Kalpasan na, ada ka lang dito ang nakabutalang. Ha, kita agtumamot tilangam. Ha? Unay daytan, nanang? Tatang, saan kayon nga agkaraapan iti salaan? Nakes Dakes sakin ni nanang no mangisala kayo. Aguuyong ngamin tinayaw. Mading agpaiso tatang. Siyempre, ikabilangan nyo matatirik na ni nanang. May san abakit, iso anala ka nga gimimon. Pataod na loko na dayta. Saan, tatang? Masursuron ni nanang tunggal mapan kayo mangisala kadagiti babae. Ano kaya't na di mapanmot makisala? Ha? Unay daytan, tatang? Langgong kamot, Carlito. Ay, apay manay bakay. Nangagaw ti saritaan yung agama. Awan mo't dakal sa nagsaritaan, may kanunjay mga anak ta. Dakas atikas jay. Ibagbagam kay din ano kayat kumot inak makisala. Apay kaslakan kang agbibisin unay amang tiyangsing iti babae. Ay, anday ta ka manan, Christina. Sa bagay, husto kamot kit di Padasek to mamot ngagpaisaw, ti mapan makisala. Tarik na ag mamot, tirik nam, iji salaan. Ay unay daytan kaka. Ay na Christina amiga, parikot ayadayta. Ay parikot para kanyak. Apay ngay, alaklakayan ni Carlito amapan mangsiksikat kadagiti babae. Salaan garun mat. Ano kayat mo? Di mapan kamot, makisala.
Ay talaga mapanak, amiga. Kita at mamat no anya tirik nana. Go, amiga. Kaduan ka pa'y ano kayat mo. Ta kayat ko ba ti makisala? Ha? Kayat mo mat? Oh, siyempre mut Kadya kayat adagiti padak nga daidad na ti ka-partner ko. Asino nga ron nga iti kayat mo ka-partner? Dagiti teenager siyempre. Anya? No makisala ka kadagiti agtutubo lalaki, sigurado nga gimun ba't nilakay mo. Ay, anya. Inikan ka niti idea, tapno sumardengkan, amais stress iti aramid nilakay mo, akanayon niti salaan. Ay, man ngagpaisaw, mapaanak to mat makisala, kat pilyak mat dagiti babaraw akasala. Correct! Unay daytan, kaka. Nay, Christina, sumipngitan kit naka-sporting kamay. Papanag, Nakaskas daaw ayaday ta. talaga mas daawak. Sa anak to pa yung mas daaw, no si kati nakaisputi nga rumari ti rabi ay. Apay, papanam ngamin aya. Mapanak mo tayo ti papapanam. Anya papanak ngay bagbagam man. Ha? Siyak mamait. Ha? Anya ti kayat masawan. No di ka maanawa nga agkaraapan mangisala ka dagiti babae. Ha? Siyak mamait ti mapan. Ay unay daytan. Tatang, di umot kinadwaan ni Nana nga napan nagisala. Bay, amdita. Padasin namot ka na te makisala. Ha? Si papalubos kayaw? Isumat ti kayat na. Di ibigay ang hilig. Anya? Ito'y ti pagisman na. Ay, unay daytan kaka. Nungay maadik ket kay kayat nanton ti mapan makisalsala. Bay ama, dahil sa ti maibabain. Bakitan na makisalsala iti salaan. Tatang, nasaysayat mo't lang no agkadwa kayo amapan kaninanang. Tada kayo, tiyag partner. Saan ka kanya-kanyang partner? Ay, unay daytan. Ay mapantan, amiga. Karug-rugi pa'y lati pasala, amiga. Makasalsalak nga rudan, amiga. Relax, amiga. Apay adita pa'y lamapan ngay, amiga. Ag-warm up tapay. Ag-practice ta nga agsala, ti kahit mo asawan. Saan? Ag-shot tapay basit. Tapno nagangganas ti agsala. Ay kastaya, ay kasigi ang around. Shatan! Ayaw na idaitan kaka. Apay ngay bakay. Masansan kamit tayo na mapan magisalsala. Daki sayamat, aramid mo mat. Maday ti bakay nga agargarampang iti salaan. Nagkunamat nga gargarampangak tatiritirik titingin na. Siyak mo't ti mapanagsala. Tapno mapadas ko mo't, ti mapadasam. Ay, unay daytan kaka. No si ka tilapdak. Nagtanggal ti ulam. Di ka palapdan, italapdan na. Kita mo't karon ati kasalsalam. Pati dagiti adik ababaro kat kasalam iti kaput-kapag. Katsika, malapdan ka mo tayo amang isala ka dagiti babalasang iti kaput-kapat. Maday ti panagras-rason mo bakit? Kat, sika nga ron ti hustaw ti panagras-rason na. Lalaki
Awan mapukaw adayaw ka. Dinto tasika kat babae ka. May saka abakit. Ina kan silaw ti pagtaengan. Katsika, saan ka aya nga adigay ti pagtaengan? Ay, malaksid ano inanay nga adigay? Ay, unay daytan ka. Nagrigat ka akasarsarita. Nagrigat ka ngan anawaan. Ita, kundi lapod ka kanyak. Sige. Pindaam ti pagbubudaan. Isalam amin na babae dito'y lubong. Tamakisalak mo't ka nagiti amin na lalaki dito'y lubong. Kita ak mantilaing mau. Ay, unay daytan ka. Bagbagaan nyo man ti inayaw ta mga madapig kaw. Ay, saan natatang? Pagsaritaan nyo na yung bagday tabanag. Nakapuot ka ni ti bakit, rena iti salaan. Kaya't na kailangan papasan. Ngamin, saan na kayo amaanawa akanayo na mapan makisala? Dahil ti iririri na akanayaw. Anya, ulita tatang. Awan kaste pagsaritaan nyo na yung bagdag iti bambanag. Tapno sana sa bali ti pagtungpalan na. Gulumot ngamin na dya, bakit Yolanda? Ay, day baka bita ilay. Saus, nasumray dya iti kakasta. Sala, kada arak. Isaw, ti kanayo na nakakuyog ni nanang iyaw. Delikado nga rudan, tatang. Sa kasarita yung man ti inayaw, talay. Sa balen ti tigtignay na. Dayta ka, ti kunami kanya ading. Ano na uman ni nanang iti kaiimon na kada kayaw. Isumat, ti sumublat ngagpakaraw. Una daytaan. Tatang, nanang, kaya't da kayo akasarita na imbag para iti pagsayaatan tayo mutla ang amin. Pudnuti ko na ni Jema, tatang, nanang. Agsasarita tayo para iti nasaya at kan naragsak ka pamilya. Anyaya ti bagayaw. Nanang, isardang yun, ti makibarbarkada ka ni bakit Yolanda. Ta awanan nasaya at turungan ti biyag na. Naragsaka, iti pa nakigayim ko kun na. Saan ka mas stress? Kasi teraramidon ti amayaw, apa nang stress kanyak. Dahil tangarod ti urnusan tayo, nanang. Ay, dahi ta amayo ti kasarita yan. Sana siya. Ay nabakay. Isong araw na bimalautan dagiti anak ta, tapno maurnos dagiti bambanag. Interesado ka mutlaang na ya, adum nga kadakwada. Di naktupay impangag apulaos. Isong araw nga agsasarita tayaon, ta kayat ko tagkaray iti sango dagiti anak ta. Tsak kayat ti nariribok a pamilya. Ay, sus! Nagsaaw tay limpyo a tao. Nanang, ikan tayo mat ni tatang iti gundawa, yamang ipakita iti parang balbaliw na. Kastamat nga ikan na kayo iti gundawa, nga umawat kan ko na. Ket pakaragsakan mi nga kapsat no, maurnos yu ti bagbagiyo. Pudnuti ko na ni Manong Albert, nanang. Saan mi akayat ti ma-stress, ada kayo anaganak mi ti makagapo. Sikan tumot nga may alaklakayan. Ay, saan kayo nagsinidir, nanang? Lepasan tayo nga rudan, nagiti sana nasaya ta bambanag. Makamu kayaw. Kaya't yu ka na iti naragsak a pamilya, nanang? Ay, natural mo't Kay kayat ko ki din ti may stress. Da kayo nga tatang? Ay, nanya ti pagsayaatan tayo amin. Dahita, ti kayat ko ang mapasamak. Sigurado ka, Carlita? Why, bakit? Kitnuan niya man tinagkurangak. Saan mo na laglagi pa ita pagbabawiyakaon? Ipagapaw ka na iti anak ta. Ipagapaw para iti nasaya at pamilya tayo. Kasta kayo kumamot, nanang. Agpinakawan kayo kinitatang. Awan mo't sabsabali, nanang. May sa tayo mo't.
kaya't may anaragsak kayo kanitatang. So nga, agin narakop kayo man kitde. Ay, unmut ngamin bakay. Arakupan kamar, tarik na ti bara ti ayat kaw. Alan, arakupan ka bakit? Unay daytan kaka. Kasta ti mayat. Una daytan. Kasta ti mayat. Panagkikinaawatan ti agasawa nang runa pa'y no bakit kinlakay kayon. Pagsaritaan ti pagsayatan. San kat ngagbinalas. Tadagas dayta ken awan na sayat nga ibunga na. No di ket panagsina ti tungpal na. Ala, ditan papagayam tinagipusan ti pakasaritaan ara pauluan. Siyak mamay. Dito drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.